таърихи мо ба вақте ки мо аз сар гузарондем, бисёр мушкилиҳо ки аз сар гузарондем, таърихи тоҷик ба ҳар як мушкилӣ, ҳар як ғурбат, ҳар як ҷангу ҷанҷол халқи мо 30 сол 50 сол ақиб партофтагӣ аст. мо ақиб рафтем. барои чӣ ақиб рафтем? бемуносибат будан амоба, бемуносибат шудан амоба. барои ҳамон ояндаи ин ҷамъияти мо пеш мерад 2 баробар тезтар ё 3 баробар тезтар баракатдор мешавад. ҳамон касбу коре, мисол гӯем ҳамон соҳибкори мо ё ватана мо пешравӣ шуда ҳамаш, агар ки мо ҳамин муносибата созем. халқа мо, диққат кунед, халқа мо, ҳукумата мо, соҳибкоро, ҳамин сета завиноя сохтана мо зарурай, барое ки ҳамин миллата мо сохта ба пеш буравем. ҳама вақте ки як кора мекунем, мо оқубаташа фикр кардан дар кор, охираш ҳисоб, оқубаташа. ба ҳамин мазмун ман гуфтанӣ ҳастам ки олимои мо ба сари кор шавад, чизҳои нав ихтироъ кунад. олимои мо, духтурои мо ба болои худаш кор карда пешравӣ ба назар гирад. мисол ҳамин одаме ки як ҷо ба оила қати кор мекунад, вай 20 сол боз кор карда истодааст. дар ҳамин 20 сол боз вай гумон мекунад ки ман таҷрибаи 20 сола дорам. на, агар ки диққат карда биред, таҷрибаи 1 сола дорад, не ки 20 бор ҳава такрор кардагӣ аст. ана кун 2 сол 3 соли аввалш ба таҷрибаи хуб гирифтагӣ аст, мондагӣ ҳамин ба 5% 2% 10% таҷрибааш зиёд шуда рафтагӣ аст. не ки вақте ки болои худаш кор кардана сар мекунаду мисол ҳамон як рамки худаш ба намеистаду бо меомӯзад таҷрибаи давлатҳои пешрафта, технологияи пешрафта, ман ин чизва хеле ҳамон соҳаи худаш ба муваффақ шуда мебуравад. ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳама чизи беҳтаре ки ҳаёт ба ҳаст, зиндагии худатон ба биёред. ҳама чизе ки шумо ба мушай мекунад, оқиб равед, дур шавед. дар ҳамин тамоми умри худам ман як чизи беҳтарина фаҳмидагӣ ҳастам. ҳама чи аз фикронаи инсон вобастагӣ дорад. ман ин чиза дуруст фаҳмидагӣ ҳастам. барои чӣ? диққат карда истед. ин як тайна ҳаст, як секрете ҳаст ки, як асроре ҳаст ки халқи оддӣ, гӯм чӣ гӯм, халқи омма ҳамин чиза намедонад. ҳамин чиза мумкин ки ҳеҷ гоҳ ба мо ба наомӯхтанд, нагуфтанд. мумкин барои ҳамин қадар мо ҳамин чиз ба диққат накардем. ана агар шумо диққат карда бинед, дар ҳамин муддати кории ман 22 соле ки ман кор кардам, 63 давлати дунё баромад кардам. зиёда аз 1 миллион одам дарсҳои мана хондагӣ аст. зиёда аз 1 миллион, ҳам ба воситаи интернет, ҳам ба воситаи мани хел онлайн офлайн мегӯн имрӯза ба, ҳам ба воситаи мани хел рӯбарӯ, зиёда аз 1 миллион одамо дарсҳои ман ба омадагӣ аст. 16 та ман китоб навистам. китобҳои ман зиёда аз 2 миллион шумора ба тамоми дунё паҳн шудагӣ ҳастанд. 7 забони дунё ба уже тарҷума шудагӣ ҳастанд, боз тарҷума шуда рафта истодиянд. дар ҳамин таҷрибаи кории худам як чанда чиза дидам. ҳамин ҳаёти инсон кадом шахсият дастгирӣ мекунад? худомо мегӯем мӯъҷиза, дигарҳо мегӯянд каромат. медонед ҳамин ҳаёт кадом инсонҳоя дастгирӣ мекунад? фикронаи ободӣ дошта бошад, фикронаи як чиз сохтан дошта бошад, фикронаи ба пешравӣ дошта бошад. агар шумо диққат карда бинед, дарахт ҳар соле як чанда донак мепартояд ки наслаш гум нашавад. дарахт меҳнат мекунад ки як ҳар сол ба мумкин 1000 та, мумкин 2000 та донак партояд. а донаки вай бо ноҳол мешавад, бо донаки ваш бо наҳол мешавад. нигоҳ кунед, алаф, гул, ҳамин табиат, ҳама чизе ки дар табиат ҳаст ҳаракат мекунад ки як чи тияд аз худаш. диққат кардед, як чи тияд аз худаш. а инсон боша фақат мегирад аз дигаро. инсон боша фақат гирифтана нағз мебинад аз табиат. ман хулоса ба омадам ки дар ҳамин дунё ҳамон одаме ба пеш меравад ки фақат фикри додан дошта бошад, фикри дигаро бошад. ана фикронааш сазидаюши бошад. сазидаюши як чи ободкорӣ, сохтан, тавоноӣ, ба пеш рафтан, меҳнат кардан, фикронааш ҳамон ба банд бошад. ана кун шахсое ки фикрона, нигоҳ кунед, фикронаи инсон ду намуд будай: сазидаюши сознание, разрушающее сознание. ҳамо одамое ки фикраш бадай, фикри разрушение дорад, фикри қатъ кардан дорад, фикри чӣ гум бахилай, чашми бад дорад, ҳусид хурай.
همین خیلی آدما به حیات شانس نمیتید. دقت کرده استید خود حیات شانس نمیتید که همین خیلی آدما سبزد، همین خیلی آدما به پیش رود. من باور کامل دارم که خداوند آدم توانا دوست می‌دارد، آدم مهنتکشه. چون که من تفسیر قرآن بسیار میخوانم، من همین چیز دیدم. برای همون یکمین چیزی که میخوام که گم خلق خودم با ملت من و شما باید که فکرانه آبادی ملت و آبادی وطن باشیم. همون وقت میسبزید. همون جمعیتی که من و شما آرزو داریم، خدا ما همون خیلی انسان اول شویم. ما همچون روانشناس میگم حیات شما به همون چیز میبیاید که شما خودتون همون به سخت طلب دارید. حیات شما به همون چیز میبیاید که خودتون همون چیز میفهمید، این زیاد نمیبیاید. برای همون حیات انسانی که فکرانه بد دارد فقط بدی میبیاید حیاتش، به کسلی، بدی، مشکلی، غربت. چی که وای تربیه نگرفت. همه حیات خودش مکتب است، مکتب بهترین است. این همین خیلی مکتب است که یگان کس یک درسش هم گریختن نمیتاد. مکتب میانه با بعضن درس ها میگریختیم میرفتیم، نیکیم با نمیتوید گریختن. برای همون هموطنانی عزیز از انمی فکرانه سر کردن ما ضرور است. دومی چیزی که من فهمیدم مراسای کار کرده یک جای شده کارخانه ها ساختنم. چرا که من دیدم که همین مدتی که حاضر هست دقت کردید بیاد ما میبینیم سالهای 90 بیاد میگردیم میریم سالهای 90 میبینیم سالهای 90 همه آدمایی که سالهای 90 به سر بیزنس شد، به سر کارخانه ها شد، یک قسم هوایا موفق نشد، یک 70%. چرا که ویا حلال کاری نکرد. نیکی 30% هوای اگر شما دقت کرده برید همونایی که تا همین روزه حرکت کرده، مهنت کرده، پیش برفت، همونا آباد خوب شد، کارخانه خوب دارد، جای کارهای خوب دارد، زندگی خوب دارد. اگر دقت کرده بینید شما این چیزا میبینید. ما همه نیتم، همه حرکتم همون است که خلق ما از خونه سازی به کارخانه سازی بیاد. من خودم همین خیل کردم. من حاضرم یک خانه 3 خانگی همین $850 به خریدگی سال 97 96 همون خانه به زندگی دارم. کوارتیر عادی. اکون شرایط که کارخانه ما که ساختم درآمد که شد، اکون دیگه جواب خود نیت خانه کردن دارم. اکنون چرا که شما همین خانه بدبدب هم کنید که یک کرابات بخوام میرید، این به حد ضروره. همین چیز از فهمش مردم وابسته است، از فهمش خلق ما وابسته است. همین با اومدن ما در کار. انا کن یک کس ممکن کردن نمیتاد، ممکن یک کس کردن نتاد، 3 کس 5 کس شدن در کار، 3 کس 5 کس شده کارن. من میخوام که خلق ما مراسای یاد گیرد. اگر که ما مراسای یاد گیریم، تیز وطن ما آباد میشد، تیز به پیش میرویم. ما باید که این کار یاد گیریم، ما باید که این کار یاد تیم فرزند ما باید که پورا بخیلی از درون خلق تاجیک نیست کنیم. نسل‌های آینده شما آرزو دارید که فرزند شما به مانند شما زندگی کنند، یا که شما میخواهید که فرزند شما بهتر زندگی کنند. من 3 تا سوال میتونم دقت کرده گوش کنید، سرازم میفهمید. یکم، شما چه خیلی میخواهید که فرزندتون زندگی کنند؟ به مانند شما یا که شما بهتر؟ دوم، فکر شما قطعی اگر که همین وطن ما با آبادی شود آسان است زندگی کردن یا که ویرانی شود؟ آبادی چقدر شود آسان تر از زندگی کردن؟ بله. سیوم اگر که هر یک تیمان شما شخصیت خودم دیگر نکنیم، هر یک تیمان شما بالای خودم کار کرده با سر پیشروی ملت ما نشویم، یگان ملت دیگه آماده همین کار میکند. امریکانس ها گویم یا که تم خطای ها یا که روسا، هیچ محل نمیبیاد. درست؟ هیچ محل نمیبیاد. من و شما باید این چیز فهمیم. برای همه قدر همه جعل همه حرکت من همون باعث که خلق ما مناسبت یاد گیرد. اکنون من دیده برآمدم که همین بین خلق ما همکاری به نمونه های مثبت کم،
намунаҳои мусбат ки камай, намунаҳои манфӣ бисёр. Якҷоя кор кардан додар қати ҷудо шудааст. ҳамсинф қати ҷудо шудааст. хештабор қати кор кардан кор нашудааст. ё ки ду тараф ҳамон чи кам шуда бурафтагӣ. Анакун кадом вақт ба одам муносибати пуля ёд мегирад? ҳамон вақте ки ақлаш пурра шуд. ақли одам ки пурра шуд, муносибати пуля ёд мегирад. ҳамон вақте ки одам тозакор шуд, ҳалолкор шуд, муносибати пуля ёд мегирад. Пул ин як чизест ки даруни шумо нишон метиҳад. Шумо одам агар ки хоҳед ки фаҳмед, сета чӣ ба пайғамбар мо гуфтанге ки нигоҳ кунед. қаттеш ҳамсафар шавед, вақти ғазабаш ба нигоҳ кунед, вақти ғазабаш чӣ хел рафтор мекунад. Бо як чиз дигаре шумо мегӯяд пул тиҳед. ҳамин се чӣ ба одам дарунаш бедор карда нишон метиҳад шумо ба. шумо мебинед сразу чӣ хел инсон аст. барои ҳамон вақте ки мо муносибати пуля ёд гирифтем, дигар соҳаҳо ба муносибата тез ёд мегирем. чӯбаки вай ҳамин пул як чиз хосият дорад ки даруни одама дигар мекунад. ақли бисёр дар кор аст ки муносибати пуля созӣ. вақте ки муносибати пуля нигоҳ кунед, додар ба додар наметавад сохтан. ҳозир ку бо бегона не ки агар ки ҳавай ба ҳаракат кунем, ман медонам ки корхонаҳои бисёр мешад. японсо ҳамин кора кардан, ҷамъиятошона сохтан. мардуми Дубай вақте ки американсо англишано овардан кофта нефта ёфтан, шейх Заир гуфтаги инсон сабабгор шуд ки ҳамин Дубай сохтан. агар соли 60 шумо Дубай ба мерафтед, шумо медидед ки ҳамин Дубай ба монанди як бедуин зиндагӣ мекардан. бедуин гуфтаги ки ранги чӯпонои худомо, ҳамин чӯпони мо, чӯпоне ки дар паси мол мерад, ана ҳавай бедуин барин зиндагӣ мекард. Не ки ҳамин шейх Заир сабабгор шуду вақте ки мебиёраду нефта ёфтан дар ҳамин давлати ҳамино, якумин коре ки кардан, ва ё гуфтан ки мо 5% метиҳем шу давлати шумо ба. ҳамин 5% ки медодан даромаде ки ҳамон нефт, ҳамин чӣ гуфт? ҳамин 5% ки ҳамин даромад тиҳад, ҳамин 5% пул натиҳед ман ба. халқама бурда хононед мактаботон ба. ана ҳамон 5% ба халқаша бурда хононда. аста халқаш хонда омада кадр шудан гирифт. аста ҳамон маҳсулоте ва ё ба худованд нефта додагӣ. диққат кардаистед? ва ба худованд нефта додагӣ. ва ё ҳамон нефта истифода бурда ба пеш рафтан. хеле ба пеш рафтан. ана кун диққат кардаистед? ҳозир диққат. мо ба худованд ҳамин оба додааст. ҳама ресурси бисёртаре ки мо ба ҳаст, захирае ки бисёртар ҳаст, ин об аст. об. агар ки мо ҳамин оби ҳамин Тоҷикистона пул кардана ёд гирем, ҳавои Тоҷикистона пул кардана ёд гирем, мардуми мо беҳтарин зиндагӣ мекунад. Не ки мо чӣ кор кардем? диққат кунед. ман шишта оила мекунам. чӣ ба Қазоқистон пештар мо рафт ё дигар давлатҳо пештар мо рафт. вақте ки ҳамин СССР вайрон шуд, якумин коре ки кардан мардуми қазоқ ҷамъ шуда маслиҳат карда гуфтанд ки ватана обод кардан дар кор. ба ҷои мансабпарастӣ кардан дар кор не, ватана обод кардан дар кор. якумин коре ки во кардан солҳои 90-92 консултантҳо нанимат кардану стратегия то 2020 сохтанд. 30 сола стратегия, 40 сола стратегия сохтанд барои пешравии давлат, барои пешравии миллат. дуюм коре ки кардан, инвесторҳо овардану ҳамон нефти худошона обработат кардан. ҳамон захираҳои худошона чӣ шароит дорем. инвесторҳо ба шароит сохтанд, муносибата сар кардан, ёд додан, бизнесмони дарунӣ шанс додан, шароит додан. сета чиза сохтан. якум инвесторои калона овардан ки нефта преработат кунанд. даромади давлат зиёд шудан гирифт. даромади давлат зиёд шудан ки халқ ба аста додан. дуюм финансови инструментҳои ба қувват сохтанд. банкҳо ба осон шуд кор карданаш. финансови инструментҳои бисёр шуд. ин дута чӣ ки шуд, анча халқ пештар рафтан гирифт. соҳаи кишоварзои дигар чӣ ба субсидия бисёр чизҳо дастгирӣ кардана сар кардан. чӣ ба ки шароит буд, пул буд. ана кун ва ё вақте ки ва ё инвеститсия ҷалб кардан, давлат сохтан, миллат сохтан, мо чӣ кор кардем? мо ҷанг кардем. мо ба ҷое ки миллат созему, давлат созему, таърих созем, мо гирифта ба худо мо хак надонам, ба назарам ки ин аз чӣ сабаб шуд, ин гузашта. Не ки мо бояд ки ин хомингария дигар миллати мо бояд такрор накунад. ин рӯсҳои гузаштагӣ, вай фарзанди сағири тоҷик, вай бечораи заное ки бешавҳар монд, вай мардуме ки имрӯз муҳоҷир аст, результати анамон, натиҷаи анамон солҳои 90 барои ҳамон давлати Тоҷикистон вақте ки мо мегӯем ки 30 солаги истиқлолияташ ҳаст, ҳо бале, не ки бар рӯи календар 30 солаги, не ки ман гум мекунам ки истиқлолияти Тоҷикистон 10 солаги ба асл аз даруни дил ҳисоб кунем, ҳисоб кардан мешавад. Не ки 30 солаги не. ҳамин 10 соли ахирон ободӣ шуд. чӣ ба ки то ҳамин вақта 15-20 сол мо барои ман ин ҷангу болои
چی گم آرام شود چی شود گفته گشتیم چرا که آرامی باشد آبادی میشد تا آرامی نشد آبادی نمیشد برای همون خلق تاجیک صرف نظر شما کجا باید مسافرید مردم درونه هستید مردم در ناحیه زندگی میکنید در شهر زندگی میکنید مناسبت یاد گیرید یکدیگر فریبی بس کردن در کار انا یکدیگر بد گمانبری بس کردن در کار یک تا اهم پسیخولوژی گنده ترین خلق ما گمانبر همین خلق ما به حد گمانبر همین چیزی که گوید چیز توغری گوید نصیحت خوب گوید چیز درست گوید باور نمی کند یکون چیز گندگی با تیز باور میکند یکون چیز خامگری با تیز باور میکند چرا که با فکرانش که همون خیلی است همون وای به نزدیکتر فهمیشش با یک چیز آباده گوید چیز نو گوید چیزی گوید که من این خیلی کنم گوید دیگه وای میگه این نمیشد این ممکن نه چیز خوبه با باورش کم گمانبر همین نگاه کنید گمان حرام است نه که بسیار مردم ما همین چیز نیست کردنش در کار از خودش نیست کردن محلچگی ریشش نیست کردن در کار من تاجیکم چرا که در تمام دنیا گشته من فخر میکنم که تاجیکم ما باید که دنیا با معرفی تاجیک کنیم نگاه کنید کمپوزیتورای نغز برات کنارژیسترای نغز برات دخترای نغز برات نویسنده‌های نغز برات سپورتسمنای نغز برات ما میروای اریم با برآمدن ما در کار ما ملت ما نشون دادن ما در کار چی با که در همه قدر سال درس دادگیم من خلاصه با اومدم که یکی از ملت علمدار و علم با حواسش نغز و این خیلی مهنت میکرده که بالای این مردم تاجیک هست نه که فقط کاری کردن در کار که همون بچه‌ای که شوی هنرش است و تالنتش است همون بچه‌ها به شانس دادن در کار این به حد ضروره